Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ki riu shim kabu ki bumdan shu ya kaman siem ya tip lem na kabenta ka jing ko jing suba jong ka may mariang. Kila bread dusman ya ki jabo harut surak ba mauyong rim harum kawai ka jaka te kendo ka badan hajan ka petrol pump. Ya gani lalap da ka kenhon lum kubor jong ka Batesi TV haga sautarik unailor arajar arpulai. Hadien katto ka Nepor lawan poi uba Nicholas Karnami. Uba jukot sen uba Manik hagabaw lapan pau ya ka jing ngok kia halor kani ka jingle dusman jong ki riu shim kabu ban penjabo ya ki surok bat ya ki lenti ki singkien. Nakaliang jong urang ba dong ka blok 2 jong ka shinong mauyong rim uba Rebelson Susheng. Ula ong baka shinong kanwat ya ka jingtip ka babnya ya ki badon kti lengba uba Manik shuwaban shim da ka waipat ka senjam. Kali padan hari lemak ke baik semua. Kemudian nak kalian yang video video tang menonton juga menonton pack kali semua apa yang ni. Untuk no. Hey. Iba don. Kalau petip sangat siapang kini Pada harian bagi lak kendang finally semua bagi lak yo yang tersebut. Tambahkan long transparan ni nyepek dan pop ingin yo kerteng ai ngồi yung play tra kendaraan bau lapa banwan banjengok banwan pek yang ni kadu kadwai ni layok sakit tersebut but kadai napo Thana Road kadukan kepada napo Thana Road ini kan kasaki tersebut kapan pun sisai kan dengan seperti saya baik kadai napo Hira Market kani kamar baro kumni kambadan kakertang jong priuro kadan hang ni and finally we have yes we've done it yes Wan ini lalap tengah. Alor kene kajing wan berat jebok kene ki briu bengim tim. Kaman kiper mi sayid deh ngim julap. Ndre lang kajing sosi ka bakrawa ki wan penjebok baik kene kasenong jong isene. Te ye kene ngala alap ngadu mending ni tiyo. Ladan ni la sitiyo e ladan. Ndre ki kiper ka dan hang ne. Ski kanto kip na open kendria am to. Ngila yit yang ngiteng pai perkat ngin yo to dang isyong ba dige da nong pon bat pret ne. Ngidang mo di kandau da lajo wan tu slap ni siyo i gane. Te gajing berat ne am di tanghang ne chisin ro. Ndir man kiper cetai ro gi bet kandau ngaladan mengalap jing berat kandau ngapak hat iki ki khat no. Ki berat no sawai. Kum kito de ngi berat tang kandau ngi mang ero adu ada tatang re. Kin berat sama par kam lang hiro. Kum kini ki yo gilayo hukum no try. Ande jing sisa kini la disin berat kideban. Minta kali dia kum ni ba lalap sagi sebut. Lalap dekat kerteng. Di nongsor. Di nepot Thana Road. Kena kalian jong kesenong ke IP temu ben le. Te kalian kesenong dengan lap kum kita dengi ndah dia kenen bat orang ba senong. Katangan suang mga marwer umlong ngan sepentip orang ba senong. Ke begini ben le ngin le. Hari ke por ke ba ngangan le pada ngan ra no kani ka sagi sebut ngan IP ka dur kadat pakai lem. Don kadai na po ka pati siru ila saki ha ka ju ko por bang yo sei ya ketika saki ka sebut. Di punta ka lapan sisya ba lapit nang ni hindi ko ang dura na wini. Nakaliang jo nga kerpa ni ka do pasyong baka di ben file ka FIR.
Hindi benua ni kitrai, bagi di benua benkat ni kan ni. Bat ru nak kalian selong kanong ko jingdan kuna bakadan kat kadang selong ba pinyele. Kam nrai ka padon kam pat ru ban lam manu ba wan bread. Pada akong kita idan kam ban le nge lese pinyele ya ki bot pahara ki bol kurit. Kede ba. Lese dan kam ban ai de ka fire ka ba ru pinyele da kata. Ke kumlei fi baro. Sai sien pat kalong gege ka ba pen songsi bat pen thang ben sim shisha. Hadian ba kidur ki bala pha lembai perlok iba donbok iba tre po patisi bat kumjo kidan ki perlok katu kan ni ki bala pha lupa hi kidur ndrai ka sulong ba nga dang angnut ba nakaliang jong PWD nakaliang jong dorbas nong kinyale ye halor kan ni te hadian bala benrap biang na iba donbok kum ni te entar singi layok benwan berkat lembat i bat ngila ya persang benle telasi yang ni ben yo ban wat benia ya kini kitum kitam ke lawan bread bat kumba pila bani ya kini por kini gide ki jan sedap kiba na kadukan jan kilayawan ban bread akani ka jaka perkat kemerten nang ne kam jengais setengah kilometer andrai kani ka jingwan bread kadang hang ne harut surok highway kalapan isyai ba kini gi breu ka jingwan le hang ne kadai ka jingwan le dusmon oh nyila bani yang ni ba kadan gani ka jaka ka ba tra jaka kila sya benwan the khndo nrai kani ka jingwan tre ang ni ka de ka jingwan the khdang bat borbor kumba pila jui ki kampion jonga ngala julap ba ki trai ki paket ya ki nyut ki jongki ki jabok ki jabang ki jongki da ka ba paket nong hanu re hanu bat kani ro ka de ka jingle ha ta ko kom hi ha ka ba le se gini ki trai ya ka ba nga aingo yu blai badin ka jing wat bani amantala ar kanta lalap ya kisaki disebut agba kadan kan ka paket jong ka Flipkart ha ka ba lapau ka kerteng rengkat bar ka jaka bat ka dukan ka badan apo thana road te ngachukan ke diat agak tin nong wei के जो भी दुकानदार है जिनका ये सारा कपड़े का कंसाइनमेंट है आपका नाम आपकी दुकान का नाम और आप कहाँ पर दुकान रखे हैं थाना रोड पर हमें मिल गया है अभी हमको सिर्फ ढूंढना है कि आप कहाँ पर है और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि ये दर्शाता है कि हम जब इतना कोशिश कर रहे हैं मेघालय को साफ स्वच्छ रखने के लिए आप अपना कचरा बिना किसी जिम्मेदारी के सड़क पर आके फेंक रहे हैं ऐसे जहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर जो मर्तन जहाँ पर हम अपना कचरा फेंकते हैं शहर का वो कितने पास पर है लेकिन फिर भी इतनी ज़रूरत मतलब इतनी हिम्मत ही है कि अपना कचरा ऐसे यहाँ पर आकर फेंका है तो आपको इसके लिए भुगतना पड़ेगा ते कब सोकुमेन kalong iba suciang hak ni kapor dan dekat lem batnya ibadai we ne ki nong kit chnong hak ni kapor bat menta kai ka bangin le kalong in IT shwa ya gini kisagi sabur aka dor basnong baka dor basnong nakaliang joki kin le ai nakaliang jonga simet ru ngan sale ya ka badon kam da ka ba le kendu ADC ba ya gani ka kesi nginum dai badong banchu khen sting ban ni ban are ka tenge bakan long nuksa pat ya ki we ru kum jo ngakwa baka PW department PWD khamta me nakaliang jong kiru bagi degin chimkya halor kani bat kumbang ilalap kisagi sabut nakaliang jong kiru ki don kam ban chim ya ka action ka badon kam me bakan long kan nuksa nak beta ki we pat ki bamlien ban wan bread ya ki jabo jaban ya ki tum kitang ne kumangi i kajing bread khandau ka dong ka ai ka ba ki try jaka ki sha ka shlong ka sha kalong hau pot ka balabu kamut ban wan the pat kumne kumbang the khmat phila ban i kani ka de ka nyut ka bangila ban saking ni por ka padai na kidukan kamang the phila ban i ki de ki mar ki plastik ki borni ki babun ki bala wan bread ki de ki mar ki bala penan kam thau ye yang ni ngi hapan bu jengkili yang PWD bala nang ai la de ki breu ban kin bread ya ki khandau ni ki jabo de ban kum ni hato ki dan kam ban ya jeng Vietnam nakaliang jong PWD hato kadar basnong pat kan nang perking nem kam tami ngani ke jingwan the kabala nang kuntur susu sya kasurok bat kabakang kong sane kalong tajingwan the jong ki jabo ki jaban ki nyut ki ner kitum kitam kun ni kumang ilala ban sakiek ni por hanrai ka jingai ngo kolong yu play ba lala ban lap tikna ya kasabut pat kumta matangin le ka badan kam kat kum kaan this is smart boy ni ke je as part of my Meghalaya my pride
And this is a blaring question that needs to be answered by the government of Meghalaya. What about waste management in the state of Meghalaya? Lagi